utaba amateka ntabona itaka igice cya kabiri. Ngarutse inganzo ngamije intsinzi nkomeje intambwe burya ubushake nibwo bushobozi, ntabwo ari ishya ryamejeje ishyanga kubi w'abandi biragatsindwa. Mba naratashye ariko amateka y'uyu munsi ateye ubwoba, nahizwe cyane narahahamutse ndwaye ibihaha ndaribwa cyane, umutima wanjye wataye ibitereko. Nubwo bwose amahanga atete ubutaruka nkina ku mubyimba, urebye rwose intumbi zanitse mu mashyamba yo muri Kongo, ukitegereza amazi atemba intumbi atwara igihe umwanzi aba yaduteye, u Rwanda nawe warutinya. Mu Rwanda kandi abanyarwanda bapfuye bazize indwara z'ibyorezo cyangwa ubwicanyi bwahabaye kuva mu Kwakira 90 mu moko yose, amagufa yabo ari ku gisozi ngo abere icyapa abanyamahanga. Umuzungu wese ugeze mu Rwanda ajya kuyasura agasiga sheki y'amadolari, agatanga intwaro zo kuduhiga, twitwa abagome babuvukanye nawe wumve. Mu Rwanda kandi hari ingando zoza ubwonko abavuye hanze batahuka, ubwonko bwose bukaba amazi. Niyo waba ufite lisansi ubwenge rwose buba ari ntabwo, mu by'amateka barabiganguka bigicucu. Mu butabera sinzi niba buri mu Rwanda ari nako bwitwa mbuze uko mbwita, mu nyumvishirize imeze nabi sinakubwira. Abita abacamanza baraca ibintu, iterabwoba ritera ituta abaturagarijwe bagasha ubwoba, bagata ubwenge bakiyemeza kwiyemerera ibyo batakoze. Hari abo bita abacikacumu, njyewe nita abacurikacumu kubera impamvu ngiye kuvuga muri uyu muvugo utaba amateka ntabona itaka. Bamwe muri bo kubera indonke nta gahunda nta bumuntu bukibaranga, gafite isongero n'imisongoye bidasanzwe. Ntiyisobwira sogota isesa amaraso nk'ingo biri mu kigombe kibajwe neza. Baracabiranya bagaca ibintu, no mu nteko ntibahatiye. Abadepite rero bajya batora amategeko bayatoranye bitonze nibo batayiwe, rwose ayo batangiriyeho batora yarabatanitse ababatoye bituramiye. Ndahamya rwose ko ntawe ushobora kuba umwere yahamagajwe, abashinja b'inyuma bari maso maritini yarabatoje si ukubeshya bararema. Gucumbagira burya bica amarenga, imvune itavuga ibiri mu magufa. Nta munoza wazo rero, kuko nta rushije nta kiruta inka kanyarengwe rizinde na bizimungu kuba mu nkuramutima z'inkotanyi. Nubwo bwose nta nduri rwana n'ingoma, amateka si umutako sinabaringa aba yarabaye uyagoreka abayigora. Ingoma ya Kagame rwose igizwe n'ingona ntabwo mbesha ntimwibeshye, mu Rwanda rwose akazi n'akaziriko gafashe benshi ngo badacika. Ni n'agakingirizo ku banyamahanga, mu kuri nyaki wenda kokorera ibintu. Iyo nta mwanya uri muri gereza bakuzirika ku kazi ariko bakuzirikana, ugahembwa baguhema bwacya bwaho bakaguhemura. Ukamenya inzara ntumenye inziga ugahabwa inkota ukica abawe, ngo ukunde ushinga nkarwara akabije n'abandi muzi ntavuze amazina. Nyamara kandi Gacyamigani w'umunyarwanda yaravuze, iyo ujugunye ibuye hejuru burya ngo buriteye ku mutwe wawe. Inzigo rero ibonye umuzira zimbuka umva mbese azibariza bizimungu azamubwira utaba amateka ntabona itaka. Nabazi iminsi umudepite amara yiyamamaza kugeza atowe mbona ari myinshi. Gukurwa rero mu ntebe y'inteko yamaze kwegamira sheze yegereje neza ngo abone uko aba ari inoti, akitwa interahamwe ngo Gacaca iramuhamagaza akitwa umwicanyi wa jenoside, ni amateka ntangamugabo. Icyumba cy'ubumwe mu Rwanda rwose ubu kirakinzwe, ari we wese arabireba kandi akabibona. Ubwiyunge bw'amoko bwaramunzwe ni mu magambo mu bikorwa ntibushoboka, ibuka rwose bimeze nabi simba urudari yararudadiye. Ibuka nibuke twibukiranye rero weke kubeshya abanyamahanga uvangitiranya mu mateka, utaba amateka ntabona itaka. Ese inzibutso z'abatutsi ko arizo ndeba kuri uyu munsi, iz'abahutu bahitanywe n'inkotanyi kuva mu Kwakira 90 kugeza none zo ziri hehe? Aha, nakabago n'akiso cyangwa se n'agatangaro, utazi ubwenge ashima ubwe. Burya rero ubwenge bwari bwiza, ikibazo nuko bufite benshi. Ngewe rero kuri uyu munsi mfite amakenga ndakenguza, iyo ndeba rwose mbona amakimbirane akiri yose leta Kagame irabigaragaza. Ngaho nawe mbwira, umuntu uguhigika uguhiga akaguhigira no mu mahanga, ugeze mu Rwanda yigaruriye urumva waba uwande? Yesu Kristo rero yaravuze ngo umwanzi wawe nagutera ku gasozi uriho uzamuhungire kuko hakurya. Naho kandi umwanzi natekereza katera umuhungire ku kandi gasozi. Nyuma ya Tanzania, Burundi, Kongo, Kinshasa n'ahandi hirya no hino ku isi nageze mpunga nka buri tuze. Narinzi rwose ko nta nkuru ikubita munsi y'urugo rwayo, nigumira Bugande ngira ngo wenda naribagiranye kandi umwanzi anyizigamiye. 2009 rero nzandika mu mateka mabi y'ubuzima bwanyu imvura idasanzwe ihindira muri Kongo, maze umuyaga wayo wambukiranye Bugande, inkambi yose na Kivale yibona mu kirere. Ese mama n'urukundo umwanzi wanjye yaba nkunda, ku buryo azenguruka isi yose atanga amafaranga ngo mfatwe mfungwe nitwe cyangwa ntihurwe kandi urwamo rukiri rwose.
umutego w'ikinyoma rero ngushubukanye uri kuwutega gihagazaho. Muri aka kanya ngezemo rero ngejeje ijanja ku ijambo ingengabitekerezo ya jenoside itayishobozi mu rwatubyaye. Mvuge abarijyana ubuyongereye umubare w'ibiragi. Itotezwa riterwa no mu mashuri ntirihatinya. Abarimu n'abanyeshuri barirukanwa ubutaruka bazira kambi. Ariko se mu by'ukuri koko kuvuga ko umuntu ari umutwa kandi koko akaba ari we hari icyaha kibirimo? Kuvuga se ko umuntu ari umutu kandi koko akaba ari we hari icyaha kibirimo? Kuvuga se ko umuntu ari umututsi kandi koko akaba ari we byo byari icyaha biki? Rwose nta tamba koko byabaye mu Rwanda mbivuge neri uwumva yumve, nubwo bwose isi yose yakiriye icyo kinyoma nk'ukuri ntirikibuza kuba ikinyoma. Mu kuri nyako cyo ni icyasha kibi nasizwe ngo nkunde mbuzwa amahwemo nk'uko yaba bimeze none. Icyo nabonye nemera kandi nemeza ni isubiranamo ry'amoko ryahitanye imbaga nyamwinshi, amoko yose akabura abantu, kandi nabyo rifite imvano idashaka kuvugwa ngo ukuri nyako gushyirwa ahabona utaba amateka ntabona itaka. Itsembabwoko ngo ry'abatutsi rivugwa none n'iturufu y'ubutegetsi bubi bwa Kagame ngo abone uko ategeka adategwa yice kandi akiza abo yishakiye. Kuvuga rero cyangwa kumva ko ibyabaye mu Rwanda mu 1994 ngo byateguwe n'ubutegetsi bwariho, rwose icyo ni ikinyoma cyangwa ubusa ntabwo mbyemera na gatoya. Amateka amabaza n'amatage. Nubwo bwose benshi mu banyamahanga bagaragaje ko babogamye, kuri nge nabo ubwabo ni imbogamizi y'amahoro arambye ku Banyarwanda. Ariko kandi ukuri ko ni ukuri, kandi guca mu ziko ni gushye. Ibidasobanutse bizasobanuka kuko iturizo riri hafi. Ndahamya rero ko nta muhanga mu bahanga bariho ku isi washobora gupfundikira urwagwa rushyushye mu igarongo rugumemo. Ni nayo mpamvu mvuga umuvugo nereye ko kuba Kagame n'abambari be bavuga amateka y'u Rwanda rwacu uko bishakiye ari nko kwirebera mu ndorerwamo y'ikirahuri kigisanzwe. Kuvuga kandi ko yatetekesha imbaga nyamwinshi akoresheje inkiko zishyuye ukubiri n'ukuri cyangwa urusaku rw'amasasu nk'uko ari babigenza muri iki gihe, kuri njye ndumva ari nko kurota usinziriye wakwicura ugakenerwa. Kwifashisha abanyamahanga bo mu mahanga y'ibihangange uturetse n'abavugutu mu bihugu duturanye ni nko kuraguza izo n'intigi za Nyabingi nta gisubizo bizatanga, uretse ko ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Igiteye inkeke kuri nge rero ni uko ndeba nkabona n'umuryango w'abibumbye muri ako gatebo k'ubucanshuro buciye ukubiri n'ukuri. Ntabwo ari inkuru mbarambesha imbabarire nkubarire nawe ubari. Ndahera hafi kwa Dareri muri Mimwari mu Rwanda iwacu nshinga byinshi mu byabaye utaba amateka ntabona itaka. 2009 Kagame na Kabila rwose bari basanzwe bazirana kurusha injangwe n'imbeba mujya mureba. Batubaniyeho rero maze operasiyo yiswe ubumwe bwabo kuri 20 z'ukwambere 2009 biravutse ngo ni rero ijya mu bitugu. Uwo muryango si ukubogama bimwe bisanzwe byo mu nkiko duhora tuvuga, ahubwo barahenga amakajugujugu ziraguruka si ukurasa ishyamba rirake. Kimwe ya kabiri Samakabya nk'urumonike nayo irabizi, yize benshi bo muri twe nyamara kandi bazira kambi. Ubu nge mfite intimba itazamba mu nda nterwa iteka n'iyi ntambara y'amateka yatatanyije imitima y'Abanyarwanda. Iyo uyu munsi iritirirwa interahamwe ngo ibone uko irenga umutari itera intambwe abashishozi bahumbye amaso, maze umuhashya abona umuhanda uhariye neza nta muhura kubera amahoro yahungabanye. Kuva mu Kwakira 90 turi kuzunguzwa n'abazungu bafite imyanya ikomeye cyane mu muryango w'abibumbye. Kagame rero ndamureba nk'igikoresho bifashisha barata intego ngo ururimi rwabo mu biyaga bigari rwiganze. Ariko rero nibipfa kubonwa n'inka virusi, abashakashatsi mu by'ubuhanga ibyo byarabize ntibabizi. Indirimbo iterwa ni jenoside bagapfa kubyina uko babonye, ariko intambara yo ni ndende. Baratangatanze mu butabera butari bwo sinakubwira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ziremera ziriyemeza zitanga $5,000,000 z'amadolari baba muri twe bafite ijambo bacecekeshwe. Canada, Ubwongereza n'ibindi bihugu ntavuze amazina birongera. Oni rero mu kunihira si uguhindira uruganda, arusha mwumva nuko yaje. Ndabona rwose turi kurwana n'isi yose uko yakabaye, uretse ko kugira kurata ariko gupfa utaba amateka ntabona itaka. Mandela yamaze imyaka irenga 25 ari mu buroko, nyamara atashya Afurika yekira mutorera mutonesha, na niyo umunsi izina rye mwisi rivugwa neza. Arusha rero nta karusho yabona, abacamanza ni bamwe kwisi ntabwo mbesha ntimwibeshye, kuva kuri Pilato wakatiye Yezu Kristo bwo gupfa ari umwera abizi kandi aribona, ahubwo atinya amaso y'abashinja b'inyoma, nabo ubu nuko umurage nuwo. Gupfa kwa Yezu rero ntibyamubuje kuba umwera n'uba twese ariko tubizi. Arusha rero wese n'urukiko, hari n'amateka mabi ku Banyarwanda rikaba n'ifundo ry'imfu nyinshi z'Abanyarwanda, inkoko ipfuye amajyarabora. Naho urukiko rwo, ngewe rwose mbona ari nk'ikiromba bacanshwe mu bacamanza baca mu inshuro yabo. Rwose Arusha nta bitaniye na gacaca nabonye i Rwanda, inyangamugayo n'inkundamugabo nge narumiwe.
ese koko mu butabera ufite imbaraga niba ufite ukuri? Aha, nzaba mbarirwa igize inkiko zemeza zitamwera ko watsinze intambara y'amasasu no mu rukiko aba yatsinze. Nyamara kandi urebye ababyeyi babyaye bahetse amaboko kubera Kagame, ukabara ukamenya imiryango yazimye ubuzira imbuto kubera Kagame, ukareba hirya ukareba hino ibimuga biriho none utabazi ibyitwa urubozamambo bihinyagurika ngo birahunga, kuvuga ijambo ngo ubutabera warica rigacika mu Rwanda iwacu no mu isi yose muri rusange. Arusha rwose ibura n'umwe wo mu Nkotanyi ita muri yombi ngo wenda atsinde kubera inzira icyo ariko yafashwe. Nabonye u Rwanda bo biyoberanya bafata baruke babukeye bwaho barabarekura basigaza babiri mu bumwe bwabo ngo bacecekeshe abanyamahanga, bene abantu bo ntibatinywa. Urubanza rw'abihaye Imana bishyuriza kurazo rero ruciraho, uretse ko ruzaca Imana ishobora byose ku munsi utazwi utaba amateka ntabona itaka. Si ugushyama rwose inkota y'inkotanyi yishe abantu mu barutazwi kubera ubwinshi bene abantu nibo babizi kandi rwose zironda ubwoko. Abashingaguzi rero iyo bavuze itsembabwoko ngo ry'abatutsi baba batoneka imitima itari mike y'abahutu inkota y'inkotanyi yatsembeye abantu nta mpuhwe kuva mu Kwakira 90 kugeza none mu Rwanda iwacu ndetse no hakurya muri Kongo utaba amateka ntabona isaka. Iby'inkiko byo mbona ari ntabyo, tuzakiranurwa n'urukiramende barunereye binegure bakinera. Ngaho rero mfashe gushaka ubuso bw'u Rwanda rwacu, ishusho y'u Rwanda n'impande 3 nyampanga niko gihanga yabigennye. Nubwo bwose hari ibikomere bikomeye kandi bikomeje, agahorahorane gaca imiryango ndumva twese ariko tubizi. Wihise abantu ibikorwa byawe nzi ko bishoboka, cyane cyane abanyamahanga bo mu mahanga. Abene gihugu bene ibibazo byose baba babizi uko biri kose utaba amateka ntabona itaka. Mfite ibyiringiro rero mu mutima wanjye, Imana twambariye kwambaza n'Imana si imanwa. Ntigurirwa ntirenganya, nubwo ihinyurwa ntihinyuka, Imana rwose nirudasumbwa. Nindinda bayiza umusizi mu mashyamba yo muri Kongo mugira Imana murakaramba.